Memahami Nenarwanami baik kamu majolo godang mula-mula ay mula dulu nasanano asa dulu kan jolo masuk pada waktu lewata Unang saya borong ako itong blog persawat nilodon nangon baik kamu majolo godang mula-mula Ay oro sakka. Nunga di bengkel bunga godang mula-mulai baik majolo godang liat asal liat pakorasa liat penggebian di saluhurna pinoper ni natutuo las peduma godang sepuluh marorot sok somoni godang sopa asal sopa amin kawat dari bata asal liat di saluhurna angka ulong 5 ulong ada pardon ni pasal madon natutuo uli mandala satu bola masuk sok ini nang pulang kami manusia bola masuk baik ma godang na partisi jadi aku Mereng ko mereng. Mereng ka daw mereng.
godang dia palatik kion ni madi adat persau godon ni amanami dia palatik kion nunga tungas sidulu hanami ope amang pargol patus dia ni masa ni mula akta adat lamang ihut puse bahima ni bahima kodak si dio inas belum buat sahara ni jujur ngulu niya mongkon nang disurat ni mana ada orang ngulu na mulutuk pesong naman ito ilunami ang non nakusang kahami ko boy songono panon galong jaradang tarulahami o namang raja inak sorry pada tukta kasdo dito imana dison iya ibana sudu sa proba masya raja pajaitan nungurdo di patorang dison tuk penon pupotok kami sebagian Raja Pajaitan ima pasada nami Pajaitan na dong ni Portibio anak itu di Bangarra doi si hahamay ang ginama sinitonga segia sianipan alay nung mas buat buru namak raja alay toktong guhugurahok kami di Paranggion nami sa buat di Bangarra sada do anak ni Raja Pajaitan ima Raja Situmo si Raja Situmo mahami opat Ima Martibi Raja Dogor na mangulah-ulah Hami Raja Sipolot Raja Sidanggo Omma para ni Raja Sanggo na hapirang nanyo siya Raja Situmo do Hami Maranggidoli tu si Boya Maranggidoli tu si Napila Maranggidoli tu si Manulang ala asing markay Didokma sa badan unang masibota boru Hami imana asing-asing markaon iya Hami Gopareno punami Raja Siponok ma alayang mo na mangulaho na dato imahahanami ima Raja Dogor mungasong ni ulaho kami ulunang Martibi Raja Dogor do Raja Sidanggut ma molulaw ni Raja Siponok anak nasada do ima Raja Sijorak Paraliman si Hodak Parlabuan nama pain Raja di Habisaran nama muka haraja di luar sitorang luar abisaran narak mamuka haraja di hasuguton ima raja si singamang raja alani tuktak kasdo badan do punami Raja Sidora Paraliman do raja si singamang raja na perjului molo ada pertemuan di hutan namin di hutan sitorang saya di hari Arab parulasan do pertemuan ini di hutan parulasan ima hutan yang namion lubang parulasa Guarra di desa Hutanamora kecamatan Silayan Kabupaten Toba Maisonari Monona Juli Kabupaten Tobasa ima opunami nakin Raja Sidora Paraliman nagabei 12 manakna opat sorry padana ni Raja Sidora dopat amang hahaduli namin lang sorry pada ni Raja Sipolot alani molohami ko parindok punami Raja Sipolot saya terhusuk kami do sedia do ako pungguru tanaw pagi isa mo pungguru na upato ima boru turus boru butar-butar boru siagian boru hasibuan omma na parjolo na mangalak boru ni rajai boru siagian jana marpesta do pituari pitu borngino topas bongbong magwarna asaboy di alak boru ni rajai tano di alak Raja Sidora Paralimanon ima nadi huta sitorang siya ko parang ni Bursiagia maham memang raja nami anong no disom memang ko parang ni Borutorus anong no ko parang ni Boru butar-butar anong no ko parang ni Boru hasibuang isa na mangulakot tuturo siya nahami ko parang ni Bursiagia onong ma anak nabawa paitulu mahami na margoar Raja Gubinyang hami mapaparang ni Raja Gubinyang ima sudut palimakon anang mang raja enak sorry pada sagoparan ni Raja Gumiang perjolo ma Raja Purongpur ima ausad diri napadua ko panilog punami Raja Panatar dan anong disoni alay boto ron amasaon napatulo ko panilog punami puso duganon ima hasumuto bulot napapato ko panilog punami Raja Pugadeang nung ahuadong do kami tabang no punami Raja Gumiang termasuk doa mong namin na menggagasi dohotot
Aledak sangat ada beri-beri nanang resmi honam. Amang raja enak sorry pada penggagas don kehami go parendo punami raja gumiang khususnya di go parendo punami opuso tugano. Gara dong do pungani go parendo punami opuso tugano. Asu sodamang kada tuwe ka pengurusna. Mau dati ma bisa nasida. Ima sudut palima monaki. Utor cuma langsung tusuk pas 10 ron, bupotong mau nang pakai jakut. Alani, bah, marmar bayanong mah, muluk bupotong langsung, alana berhubungan kepada datuk nama. Iya, opunami nawubok parlamong namyon, imana margoar, Raja Suman Pajaitan. Nama ngalap buru ni Rajai, buru si Turus. Anak ni Raja Suman Tolu, buru nasada. Naparjolo Pupotas. Napa 2 ahon Pubanggua, napa 3 ahon Paninggi, sada beruna naki 5 surta boru Pajaitan. Nah mo paramong namyon 5 Pupotas tongdo mangalap boru si Turus paliban na. Alani 2 mang raja inak sorry pada marbona ni ari mahami tu si Turus. Takas pino dari watahok kami, una dari nami mang. Alana opuk pedikita nga baru torus, yalak mo siya baru torus, gabi 2 mga baru torus na yung nautahong kanyon. To punami Pupotas, anak na sada na margoar tupur, gelar 5 opu si ukur. Muluwalong niyon, dago si ukur, opung nga opu si ukur, 5 na mangalap boru ni rajai boru si Turus naki. Anak dapat 2 hon 5 panati gelarra opu si Sodang. Pubanggua 5 anak si nomor 2 nakin mangalap boru ni rajai boru si Gia doh boru si Turus 5 nakin sudut pasapul sadahon nama hamarang diri gijang 5 hami nakin namar bonan nyari tu si Turus ni 2 anak na sada boruna. Anak dah si Petolu Paninggi nama ngalak buru ni rajai buru silalahi koloma buruna. Amang rajai nak sorry pada lengkap boleh bagi son. Alas sabunan nyari nawang harangi. Tak pola saya udah hokang be sudia kana hobat tusi. Si Surta buru Pajaitan marhamudiam mai tu margasiahan. Gabi jana mamorado na buru namyon jana diboto among namyon idira ko parang ni Ima siyan bona nyari nak kindasan hidjani. Sama mo siya tuhami, ima tuhamong namyon, ima namumapar, ima tupur, nangangala boru hutakaw. Ima samar pona tulak kami tu hutakaw. Siyan tangga manang parbitian baligi. Anak na ima si Tua Albinus Potas Pajaitan 5 among ni na 2 on. Boruna na imadiri siya giyan na tumor siya giyan. Dihamuna mang raja inak sorry pada kudahong majorison anak kana boruna na mate mono nakisa konangari nak pola kudahon. Pernati mangalap boru si Turus dohok boru hutakaor 5 akin sa nopung na makaong marangi. Nabarjolo hasian Pajaitan mangalap boru hutakaor. Paduahon holong Pajaitan mangalap boru siagian. Patuluhon mulia Pajaitan mangalap boru hutakaor. Paupato mangatur Pajaitan mangalap boru 5 juta. Palimau si 2 Pajaitan mangalap boru siagian. Na boru nami imana boru niya mong namyon marhamudiam may tumarga marpaung ima aka poparanya nak naburu nami rodo akadiso sahak mamuse sahak mamuse ima tuamong nyo among namyon ima si Tua Albinus Potas Pajaitan na mangala boru di tulangna boru hutakaw siyan
si hujur. Alani do kami magtulang mamuse. Tuhu tagaw nakimar po na tulang do sa magtunani. So nani magtulang mas at among ninatutot. Ima ni dong nga dago si ukur. Manang opusi mangatar. Ima si tua nung nga si tua among ninatutot di hutan namin di hutan namora. Dari mana do termasuk pelopor ni hasil tuaon di hutan namin pihai. Iya, opung nami opus ima opis mangatari nakin, udok matuha mo namang raja inak solibada, ima pala maraliale do amokku, ima dagus janla manang opus lasma di hutan nami. Dangadong naso iulo sulan anggo sama kata-katai, ima amokku do among nami o. Iya situ albinus potas pajaitan mangalapur hulagaol anakna kopak burunga tur kaparjolo ima among namin na humadog-padog pamion na warna situa doktorandus Walter manang opudionata dori ima naong postaksonari ijabut ima anak siap kangan ni ima upisanangat ternakin dago si Purnakin manang si tua albinus. Dapat dua hon anak na Edward Padahota Pajaitan amang raja inak soribada. Nunga jumulo di alam Tuhata among nami anggini among namion. Ima na mangalap boru si hide siya bakara. Alanido hula-hula nyanggi na si Gideon di panggoron namin apara di tiktor. Iba sama-sama tuat do dua anak sada guru di abang namion. Anggina si nomor 2, ima nomor 2 Victor Maniur Pajaitan. Nodo ibadah, no. Nodo ibadah. Nama ngalap urni rajai buru hutagao. Iba sama-sama hukuman do 2 ulu bawa. Ima si Bonar, si Gido, si Toban. Anggina si nomor tolu si dua Hokman sangat pajaitan hadiah lagi si dua nama to atahuasi nodo amongon oma anggina nama ngala burungnya rajai buru 5 juta di bahasa hukuan do buru anak 2 buru 5 sinakok Ardus Partabema do Lina Riamin Murtahaya Subrani 5 jarak kunina 22 Tulu buru Gala mangula matongon itu ba situa di HKBP Kota Orang Bunga dengan situa Soalnya mana namo ke situa Anggina dengan situa Ibotona Buru ni ima nak kinawro kami Ofis nangatari Ima senti buru pajaitan Namar hamuliat to anak ina buruna Marga Manuru, Rodo di Song, ini si Sinti lagi. Si Sinti, gitu kate. Ngomong karmona. Anakna Ima Bintara Manurung, Dharma Manurung, Buko Manurung, Guruna Sulastri, Ori Oma, Kesi Mina. Kate itu dah. Di bawahnya si nomor 2 Nurmala baru Pajaitan. Ini si Nurmala. Oh nih, Oma Nurmala baru Pajaitan marhamuliat tuanak nina baru nami marga Samosir di bahasa hutuan do 2 anak tulu baru kamar mopo nah 1 nomor popu abe alai benda 2 dison 5 Antoni Samosir Elpi Samosir Boruna Rotua baru Samosir Delpian baru Samosir si mantap baru Samosir 5 kapau pardo pau pumate nomor ibotona nomor 3 listeria media listeria listeria rotu sokko saya boto lo omai botona listeria baru Pajaitan nama hamuliat tuanak ni among baru nami Marga Udagalung, gitu kan? Mau datang oma nih. Jadi di bahasa-bahasa hukuman do
Tulu anak sada boru ngamar pau pangu ngamar pau putong aledak para sa catat son ala sa ko para ngot ima si Lehetna si Anju si Marito ima si Desi buruk Tagalog ilo kapasi mau diate ma ima koparan ngamar hawa mananggi ima kana burunan kin alanido hula-hula dianggi hula kokanin akin ima si Bide si Majuta doho Utagawa Tagawa baru seperti ima hula-hula ni anggina ang babangna na mana sakanan tangan babang-abangna sa mahita mo se tugo paran ni among namyon ima na mga alak buru ni Rajay buru Utagawa tonggo buru tapubulot matongane ima sonari lalat kabaluhon among namyon saluko alami Utagawa kurang namin buru tapubulot jadi buru tapubulot non maruta tuhutan nami akak kubur tong buru tapubulot panaru mau disi alabaga ibere ngamukon nyo buru tapubulot non las pokok manusia tuhutan nami akak kuburu matong buru tapubulot gimana betong buru olah di mana hamu Rajai tapubulot ala lastor hamu dari dok kaburu ke Tuhan jadi among namyon Oppu Jonathan ma gelarra Oppu Jonathan sian ama Jonathan manang sian separli nate sesuai do catatan di ijazah di mana lahir memana tanggal 10 bulan 12 1942 di Lubak Perulasan akhirnya oleh kami Utara Mora Kecamatan Silai Kolone Julu Kabupaten Tubasan di dokter Marhasohodang matinong namyon tanggal 10 sia bulan 12 1950 ima tu burung ni Rajai sudah awal di sana langsung di do remedia boru tapu bolon boru nyopung nami sian baringit tapu bolon doho nak tulang nami boru si majuta alani do mak tulang doru mahami tu si majuta ala hula-hula ni hula-hula nami nakki marga si majuta sokoni mati amang raja di ramung hula-hula nami si majuta molo dido kinabire na dewe na tulang mangi utin na tong may ko kami madoko tulang may manang hula-hula ni hula-hula nami rajai si majuta iya kunya manamion 2 bawa 5 bun udah ang maju sada-sadate anak nasyakan nomor lokor Parlin Pajahitan Isti Oma dan 2 Parlin Pajahitan Isti nama ngalap buru ni tulang nami ima Doktor Piola buru tapulon MKes dimana kita makuti sidagaruni buru tulang nami main buru ni Raja Tapulon anak nasada ima nomor guar Jonathan Pajahitan laus ima guarna disilangi Oppu Jonathan Pajahitan nomor 2 anaknya Benny MH Pajahitan edisi Benny oman yang saya tangis tuh teruson dokon bula-bula saya kira nggak dulu loh indah oma ada nahin naholongan naik tuh masa ngomong tuh pakilaran nih yon tidak nih besi benyo nama ngalak buru ni Rajai ima buru Sitopul di bahasa-bahasa Hutuan do sada buru ima kaila buru Pajahitan alani do man Rajai nak sorry pada hula-hula naposo hula-hula pangalapa buru ma Rajai tapu bolon doho Rajai Sitopul ang mutong rahamuna ulusan muro kami kan somonon anay ubiki kami do ata nami kihamu hula-hula nami hula-hula naposo Rajai tapu bolon doho Sitopul Solima nama sa dihanga raja nami Polan na 2 idolo sudaro kami hata pasu hata gabi manok pasahatamu ima kuwa pala hela hunaodo tuburung non botok apa hukumai asay beribu magulang iamang raja inak suri pada ima anak nalaki 2 sonari boru na Barjolo Sota Florida boru Pajahitan ima na Samuel dia do si Sota Raja Bugate
saya tangis don serta dua anakna ima Omar Hamulian tu anak ni among guru nami ima Marga Simajuta anakna dua Samuel Simajuta Sapa Pedri Simajuta guru nasi nomor 2 ima Tiur Pera Boru Pajaita dia tu si Tiuron nai jabu do pemai jabu amang raja enak sorry pada ima nama rasohotan tu anak nina guru nami Marga Simatupa Ibas Kahina Kapurjula Mang Raja enak daripada Om Elanami Okorra Ibas-basa Hudi Batado 2 anak Bayu Pratama Simatupang Abel Putra Simatupang Boruna si nomor 3 Ima Berliana Boru Pajaitan Amang Raja Inak Soripeda Om mana upagiluhami tuhamuna asa buat kamu di bagasatan yang muna tupe saur madua mong nami om tung dadak dohami Amang Raja Inak Soripeda Boru nami om tang marhasul hotak dobe ima si Berliana om alani posrohan nami dung sidung para dato robok kami bagasatan yang muna asana kota sirokam itorti neon guru nami asa haduan dinong nami guru muna guru mirajai guru taporo sikok madutu saur madua dinong nami guru nasi nomor 3 nomor 4 Itir Apriani guru Pajaitan nama rasohotan tuanak nina guru nami ima Lumbat Turuan sarjana hukum 2 manakna Ima Eliezer Lumbat Turuan Mikael Lumbat Turuan guru nasi nomor 5 Esther Deborah Nurhasana Boru Pajaitan nama rasohotan tu anak ni nahinan atong didulu galap tuano namang raja Inak Soripeda nama rasohotan tu Marga Manurung di basa-basa di Bataro di Nasida saya anak saya Boru Ima Boas Manurung tu Ria Boru Manurung songonima parpinok parang ni namong nawi nampos taksonari Molo pagumuhami pinopara anak to parumain o pantalak guru ila waluhala pahopu siya anak wahala pahopu siya guru waluhala pumuma suli 22 hala ser di hutan amora negeri hutan ser de guarda na juli ang SPDB sekolah rakyat to be lulus ko ibana sani tahun 1950 Belanjuk memang mo se tuisan negeri selai lulus mata tahun 1990 sada. Belanjuk mo se SPGD negeri Banigi sekolah guru ini. Lulus mata tahun 1995. Belanjuk matu ikip negeri Medan. Lulus memang tahun 1922. Jala sering mengikuti penataran tingkat nasional maupun tingkat regional. Jala diulang tahun 1925. Riwayat pekerja, riwayat pendidikan. Nomor jolo guru olahraga di SMP Negeri 5 Medan. Tahun 1992, 1972 guru olahraga. Pada tahun guru olahraga diperbantukan di Depora SU tahun 1972, 1977. Nomor tolu kasih ordik di Kemenjur di Kabin Ordik Sumatera Utara tahun 1977, 1975. Guru olahraga di STN Negeri 2 Sekolah Negeri Teknik Manajului tahun 1975, 1920. Guru PPKN olahraga di SMP Negeri 10 Medan 1920, 1926. Penatar keempat tingkat nasional, dulu masaro penataran P4. Mana termasuk penatar tingkat nasional tahun 1925, 1930. Baru guru PPKN olahraga di SMP Negeri 2, SMP Negeri 12 Medan tahun 1991, 2004. Pensiun ma among namion
tanggal 1 Januari 2005 di Ulaun Huria. Udah dicatat iso mobil nak kapal Tokyo tahu maju hati anak sahabat kita terpilih calon situa 20 Mei 1905 calon situa di HKBP Sidorame. Sekretaris Umum Panitia Mangopoi Gereja HKBP Sidorame 1905 Madalo Tohona Situa kita baru memang HKBP Situa ono Oktober 1926. Ketua Dewan Naposo Bulung Huria HKBP Sidorame tahun 1926. Wakil Sekretaris Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame 1926 1-2000 saja. Para halado para tahun HKBP Sidorame 2000 saja 1-2006. Sekretaris Umum Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sidorame tahun 2002. Kepala SMP Swasta HKBP Sidorame 2006 1-2000 sia. Pasiuma Mongamion sesi 20 Desember 2000 sia. Kami nama kahonong kami ia manamion na cukup ulit don di Parmulon na wet sendiri di kami di hutan di Toba jala dang marpili ulau di bana martukang di ulau do makocok semen di ulau pasar pagi nape nak sarjana manamion dang mailau menarik beca demi memperjuangkan akal anak kona surat patuh cerita nama cahadoga Amang Raja Inak sorry pada memang agak hurak sehat mana perpuyon sangat dibuat rumah sakit ada sangat operasi among namyon dalam memang ngalilingo penyakit riwayat gula diabetes alai batuk saraf di mana makilala bohang sahid na ini alani huwag kami do rumah sakit alai sa guru di Tuhan do di hari Senin tanggal sia bulan 10 tahun 2020 sekitar jam 3 memang dan sia 20 di Duku Hatta Maimana asa sonang Maimana unang besay di Hilala na Haniti Amang Raja Inak Soli pada jadi moroho itu kami ima sa mulai sorang imana tu Portibio sahat tu nama rujung ngolu imana di hari Senin tanggal sia bulan 10 2020 puisi kami malison ay titik-titik lebih dibayar ada nang di kota mana juga mati ay titik-titik puisi kami may ala dibayar titik-titik tahun titik-titik bulan titik-titik hari sampai dibayar dari puisi kami manong wetong kami marumur mama namion satu pamorting na 21 tahun 2 bulan sia hari iya 20 tahun 2 bulan 2000 saja karena tahun 2020 tongkat nah ini nanya jadi songo lima jujur ngolu ni among namion na
tunggu bebel yang orang kasadayo yang orang kasadayo dung marudung among masa sokong rohana tang video namin kaya hapapula halaw niya Luciano kalay na po sa rohana ni nakasalauli na rin kani pos na giloro bibilata nakapula ko na tayo muluta jangan tadi ini saya turun mulu na dua cuma si bahu itu tuh dia kepengenan Ando yang kepikiran jadi dulu ada amon dua usah kiri be tu pribadi usah kiri udah dulu jauh jangan nak kabur si pada amon do tuau naturi udah mau pangkos rohat kulo soal mau gula elek marburu malam malam tubuh pasti dapat tolido dapat orang ngomong di saat pribadi kamu keluarga selalu kumparannya selalu mobi sama Jonathan kalau bari now di mana diwata di Panoneho tuba mau di siawai yang dia mulamati damangi siaham matu halamu ako surat kuliho lodi ng termobi boleh sa pemburu jalan selemo berugar ke kolong tak terus doang menuju nak personal ini keluarga harapan nani asal bangsa soal kalau berdua bulan nak keadaan kalau tadi jadi syakuri Muli padalannya ke Joma, royalnya tadi dari Sedulu. Kalau sudah orang kami, sedang dulu, asal apa? Selama malam dulu, dulu kamu dapat apa-apa ke nama, cuma kamu dulu dapat ekstrim dulu. Asal penting mana orang terus biar, maksudnya bisa luhur nak korban dulu nak isi pada kota Australia. Mulut kami mana dari dulu nawan pihak si Madura tidak mau yang dulu diperlukan dia cuma mau dengan calon besar rumah dulu kalau ini kita potong di hampus semua orang tua begat yang di rumah begat yang di Solo maka bersama tua apa udah letok gak biar mau kagoparan na kanau pasu. Lalu di Sondo, waktu ada sadake por telepono sama caleg nami, caleg tanasian Gabriel Dimas Marawatera, lima amata eksilur morang, Projecta, STMT, lalu Sudokro di mana, ingat Pak, Fodo ketua di provinsi. Alani asal nampak laho manukir tu popodei jala posraku kondisi rohitan kemudian langsung surga di negara sama mulai rodani alani masalah itu dama itu kita hibas salutna sa aku yang anak jadi ya lekor abu tujuh sekolah nomor 1 raudo jadi kejanggu murni itu oleh ate mali tuata ang iya mak kamu pinaparna tahap na gabi lubi somorle doon na masama akan impasa dan gabi tuni rumah dan gama batu iso nunga gabi like una sa matuon Serong gabi ang mahamuak ka ng pos sa asol sa hotel. Saat mahitaon kaluhut na mangulo sa ulo panggalian. Imahalas sila. Maulihan nila. Kurang berapa? Maka masalahnya
empat hotel ini siang dapat dulu ke juga yang itu radio satu yang berapa ini yang dua pasar tidak bukan di personal kami ini dong dengan guru personal guru personal jadi semua kami dengan besok tetap Tuhan tentu doanya di dalam kita berdoa dan kecuali kalau berkata orang kalau berjuang yang berkata lain kita ini keluarga kemudian sebelum kata ini itu jadi orang jadi kalau dengan saya memang Bidang adat. Las Palmas, Totomari, Palma, Gondang mula-mula, Las Palmas, Gondang Kosopa, Las Palmas itu Gondang Liat, Las Palmas itu Sultan. Tinawal tio, binay tukang makan pertama ko na si tio Las Palmas ko na akan.
Boleh magudu. Kemudian kenapa tatapan yang kasih pengatar las baru mata mula deh. Bunga tahulah si Boro Boro kena narang kena utara. Jadi soalnya mata siap kami dulu tak dulu. Tak dulu nakin nunga di warak kena tulang muna. Ima si beritordi ganti ni eme nomor dulu. Asa firma kongki baul-baul pacalongan firma torki muna saluna luju-luju ma aka pacalongan diamu salu pinoparnya tuan napas hanami songon lain namion bere namion sada pamulan huria takas do hutan dana tuan jalan di parada atau peraja do napas aku adong ko manirui di hamok kapinoparna tarlungo bidi di bere nami tunga pala takas do wilala di akka pore dina tutuon di ulau kuate di boro akka tulangmu jala sangat di bakku akka tulang mate somoni do na tutuon ay na hormata do akka hula-hula na akka tulangna napos do aku ate oma nagabe maniok tapuk kepemimpinan ni bahang monate nang dia ka akang gimate boleh bana takas do wilalai dadau kan ate alahiado guru di sidorami kan jadi tukamu saduna anak torina tuon balik tempagai matur tumodal sitaduan ari muna rugabe modo tok kamu pinoparnina tuon masih paruan bergan yang ni rumah bergan yang ni sobon ngagabe na tuon segabe yang mahamuak ka pinoparna di hoito ba omate nunga bal sahid ni lain amirat itu dah yang go dia kapar saiton ba itu hinado na ku kuatir okanya te ala liling di par saiton ala ido ba napos suruhan ami matanya ketujuan ini itu dah gejang mau muru ipas mau ate semua naten tua itu Andora pagna to milobu andora tini to ngormona nang saur matua mau pairing-iring pau usaha tu na marnili jadi ima tabay mo pang Rodo kami pulang rorobot muna mungkin sehari kang apala takas di dadahamuha inang udon di kapung durian odo sada naik ima do nak kini naledang gue masuk di Tanjung Brawa auma nasihat bona pasugi jadi benar dok songoni asa tadau muna dok molo tu ngarompe ulon kasilas niroha do duka sabonomu muse mangulului hami lain molo tu soboi pe hami ro adong beso bapa udon najonok jadi unang mago do maksud tulisi tulang roroboti jadi di persaun matuani amang boron beri kami tigar do hamu akapilopan las dorohan kami jadi di bawah ini sada marohamuna paborhaton amang boron sa tulus ibana dengan di siamun itu songoni nang naboru songon persirangamu to amang boron ikhlason mamang nago amang boron nang beholan namarsak ko gudang dope pinoparmu lau pamulumunormu amang boron naborda jadi sehat maho jadi mulut songonipe atas yang kami tulang robot tak pula kerja taruh nga taringot tu ang burunangon amang burunabur judon jadi si dohono ku boda ni amang boruon imana produksi motor dak pula kami naman dokon so hata boda do hata supaya taruh matuak kalaiku
Haruba do amang borukon madohada buana konna tu boruna nak tu paramanna nak tu akaitona. Jadi alanido amang boruna mion sali si abang gaon nami do. Tarno mi mari hami buparan ni opus tongam tahu bolon. Soksoni opus huksa dohon opus liduk na sia sikupar dolo jio. Jadi alani lae. Oh, ano jalan kita siap buparan ni opus huksa. Kontak tahu bolon sian dapil itu tingkat sada. Unang lubah kita. Kada siapa kau tadi siapa para ni perunggu ni kau majolo perunggu mana kau mungkin apa lagi amang borukon amang boru na berjuang suang ni di batu bahabun bison si jagaron molo si jagaron nomor 8 atau dohorong ma dokonong ma naung ding gaddo pangulaw ni amang borukon titir baranak titir barboru marpahol pusian anak, marpahol pusian boru. Jadi alani, mono petung ngadong, songon ibotok pun songon hasotot dobe, songon hatani si tua marokono. Makila masian nadao, manggoro masian nadoro. Sehato marok siro kami ton dini ibotoki, asal kiat gabe nasi. Jadi alani naboru, siap mana naboru ake, godang tu pisikiran ni naboru. Songon ni mahata siap kami. Maulah itulah. Aku caleg DPRD sudut saya dapil Medan A. Jadi asadong ko para tatap bulun di provinsi Sumatera Utara. Kapuau pilih Kapuau. Nomor 5 dari partai PKB. Jadi somonata na suku di lokon. Balitang mah balgat yang di rumah, balgat yang di Songko. Lunga gabe lain namion jala gabi mah naung poso. MS tabatua mah palingoman di Sigoro. Debatano martua salut na peparan nilayang namion di paror di Tuhan. Naik kanontor kami. Baik kamu maju Laguna. Maju deketan. Maju deketan. Maju deketan. Kalau bolong kau bikin. Jadi modal mas rohani di haro bulan di awal video kamuna orang sini katanya karena makin alani abang belum ada belum ada pun tak sudah benar belum enak tak sudah belum bayar gula tak sosial jadi rohani jadi ini dalam seluruh Malaysia dengan mahamuna mengubah seluruh asal dulu yang memang ada untuk kamuna Osro hamuna, kusbel hamuna, dahok, akla sopan, wajib jadi.
Ay, Balilan. Sa Jabar Balilan. Jabar Balilan, no. Iya, Jabar Balilan. Balilan na mga alam. Masuk nama bola-bola namin, utagaw. Bola-bola utagaw. Dohon, hula-hula niyanggi utagaw. Baik kamu ako na nakapagtusi. Ayo kong masaksin. Jadi Sonima di Hamura dua. Jadi postura nami di Poparana may hito masuk di Bako. Ada wujud. Au untuk persidorami. Umodo, mau berjumpa kami lo. Nyohon, abang tetap tuh di Tegor. Bah, bos kelak sini lupa. Jadi mulai digodang mak. Tong dong. Kalau jujur na terpulangi sedih mau berpulang. Jadi kalau kencang biasakan kita tahu kalau so bila lo habis so kalau setelah berpulang kalau seperti itu di bagas ni anak penami di nama penami jalan rohani ina nagbubuti ilaw sa dua ni amang namin jala buat kami itu oraspir semangat ini emena marmutu
firma koki baru-baru na Barcelona. Firma to di koparan yang guru na dulu menang pangumuan. MSW2 perlindungan di Sibolo. Amat terbatado sila tua oras makita sa lutan di Barolo. Balitang mapagabi umdalo sila doon. Hari ini koparan yang ang guru na yodo gabi molo denggak kamu masih paulo. Sa misono sa Leng mahamu mangulu jalan tong lagi lama karena ada kami tulang tulang amaran sedekor mahami memahami baik kodenas sumatusi moriade opartusi. Kamu nak mudah-mudahan. Kalau boleh dulu mandok pada sudah enak dulu jadi berdia. Tas sudah napel. Sila sudah dia dulu. Oke aman paling dulu. Baik mau asal ruang mau dulu.
Bertanya kamu masyarakat. Jadi, padung bayan nga security mo, padung magwasagan. Sai tiup mataku, sai thoku au, pai matos hosaku, ramoti dan molo au mardalan sasada au sai homa ale Tuhan manogu baluti marohaku namar sakit tu asini rohamu nagodangi sai sesama dosaku asa toklo guru diho rohaku tujolo sai